Imos que a información deportiva, o Cid Jovellanos conquistou a cachada nun gran duelo ante o Rotogal. Os boirenses igualaron a 2 o partido que se decideu no quinto set en favor dos asturianos. O voleibol regresou a cachada e o fixo cun gran espectáculo para os amantes deste deporte. O Rotogal recibiu a visita do Cid Jovellanos, equipo en crecemento que está a despregar un gran xogo, e a pesar do gran inicio dos locais, foron os xixonenses os que se levaron o triunfo. Vitoria traballa de sufrida, xa que os boirenses loitaron ata o último set, pero finalmente foron os visitantes os que se impuxeron por 2-3, partido que analizou o capitán do Rotogal, Alan Davila. Sabíamos que venían con buena dinámica, le ganaron a Vigo hace nada, sabíamos que iba a ser un partido duro, pero bueno, creo que dejamos escapar el partido en los dos primeros sets, que los teníamos controlados y finalmente nos remontaron. Y bueno, al final conseguimos empatar con el 2-2, pero en el set final se decidió para ellos. Os locais saíron entoados á cachada, dominando o xogo e poñéndose por diante no marcador, conseguindo unha vantaxe de ata 5 puntos sobre os jovellanos. Sen embargo, un tempo morto dos asturianos mudou a dinámica e deronlle a volta ao marcador. Adrián Alves parou o choque, pero os visitantes foron implacables para anotarse o primeiro set por 20-25. O segundo período estivo máis igualado e os dous equipos alternáronse o dominio no marcador e no tramo final os boirenses tiveron un punto de set, que erraron. O Cid Jovellanos non fallou e puxo o 0-2 logo de gañar o segundo set por 26-28. Sí, bueno, es difícil porque los dos primeros sets, como dije antes, los teníamos controlados desde el principio. Llegamos a ir 5 puntos arriba o algo así en los dos. Y finalmente, poco a poco, en el primero nos metimos nosotros solos con muchos errores. Y en el segundo, igual, nos remontaron, pero bueno, tamén estuvieron máis acertados. O Rotogal reaccionou e non deu opcións ao rival no terceiro xogo. Apareceu Janvar Figueroa na pista e o seu equipo tomou o mando para anotarse o set por 25-18. O cuarto foi outra historia, xa que o Jovellanos saiu a pechar o encontro para evitar sustos, pero o Boiro resistiu e cunha gran defensa e un acertado Martín Casais leváronse o cuarto xogo por 29-27, forzando o quinto set. Bueno, era uno de los fundamentos que queríamos mejorar, la defensa. Creo que lo hicimos muy bien, pero creo que hoy nos faltó ataque. Y bueno, nada, a seguir entrenando. O desgaste físico afectou os locais e o Cid Jovellanos levouse o definitivo set por 8-15 e o partido por un loitado 2-3. 2 puntos que se foron para Asturias e un que quedou en Boiro. Creo que, bueno, físicamente creo que no estábamos tan mal, pero creo que cometimos muchos errores. Hubo una rotación que no conseguimos rotar, muchos errores seguidos y al final se escapan y a 15 no nos dio tiempo de remontar. Tras esta derrota, os boirenses pasan ao cuarto lugar da clasificación do Grupo A. Agora toca semana de traballo para preparar o seu seguinte duelo no que o Rotogal se medirá ao domicilio ao SUA Canarias, quinto clasificado.